بپرساوا و گریدایی نه جوان هفدیتنا کو مروف بیجه انجام و ایتا گرتن دگور دیتنا ما جویا بتر اساس عراقي بخوا حتى هو وضعي ني ديارة ياك هل بجارتن لازم بود چه بو بانا هل بجارتن همه این پیش وقت بون اما هل بجارتن دیسا تأخیر کرن چه نبون روزانه ایریشن اولکاری چید بن و داعش خوا دیدن نود که اقتصاد عراقي برب كتنكا امازن وچا دولار رابويا دراوي عراقي هناك قيمته وي جيم بويا وهروسا استقرارك السياسي جي د دولات دانينا جبروي براستي جي روشا اكو ايرو مروف بيجي دغور في وضعي هاي دغور في روشا هايدا مروف كاربي انجاما كي خورد بقرا دست يعني اسكارم وي بيجم جوان نوبونين كو عراق دخوادة تشيتكا ويهتان هو انجاما كي خورد ناگرتيا انجامي كو امد گرن او امواكا شنغال وكا ملاتي ازدي بهر كسيرة هفديتنات كن و دنگي خود گهيننا هر كسي و رسالة شنغالجي اتگهيننا هر كسي و مش هر كسي را الدنا خوايا كرن كو چتشت چه اتفاقي لسر شنغالي چه ببي اگر نيرينا شنغال تيدا نبي اميوي اتفاقي قبول نكن جبروي دماكو ام واكا هيئت لوي داري سردانا نزينجي ده آليا هاتا كرن ده پارتيان سياسي و كسايتين حكومي براسي دوسيا يجي يعني راپورك جوان رد هاتا پیشکش کرن روشا شنگاله جي چيا اون نيرين و پیشنيارين ماجي ده چه رنگی دینه ده چه چارچوه دینه یان دخوازه خلق شنگاله جي ما جوان رد دانا راگه هندن آلين کو ما ديتين آلين کو ما پیرا هفديتين کرين جه پروژه مرا و جه فکر مرا و جه دیتنین مرا هر کسی پشگرتیا خوا دا خوایا کرن و دلسوزیا خوا به ملت ازدی را و به داخواز نوان را براستی تانینا سرزمان و بحثی ادکرنجی او کسین که ما پیرا هفدیتنن کرن او آلین که ما پیرا هفدیتنن کرن او بخواجی جوه هف پیمانا چه بوی نرازینا و وان بخواجی به حکومت را حلوست خواه دایا دیار کرن که اف پیمانی ده سر وی خلق شنگاله به وی رنگی نایتا قبول کرن یعنی تشتی که جمعه خویاد به هف پیمانیا که چه بوی دناف بينا پدكي و بريس مصطفى الكادمي ده دناف بينا وان شخص هذا يعني دناف بينا وان وكا سازي ده چه حكومة عراقي و آلين سياسيين عراقي هموي بجداري في هف پیمانه نبوينه و اف هف پیمان قبول نكرينه چكي اگر هموا قبول کربا و رتفع لي وان ددی وی هف پیمانه چه نبو با بلکه ایرو روشا شنگال تشتاکی دی با اگر حلوسته وان آلین سیاسی هاتیا گوهارتن و اوجی ایرو به ددی هف پیمانه ببرس مصطفى الكادمي را آخوینه و دا خویانین رسمی لسر مال پرین خوین انترنت داینه انجاما برخودانا ملت مایلوی داره انجاما دیالوگی کو چید بو انجام سردان ات کو چید بو و هفدیتنین ما به همو آلیارا به همو شیوا ازا و هر بردوام بکن و هر هفدیتن اینا ما شاندن اما هر دیساجی دشنگالی دا و کارو خبات ما برای چاوت هاتا ما شاندن و برنگی کی خورتر و دولمانتر جی دیسایتا بردوام کرن هو سر ده بپرساوا فگریده یان جی دخاله که جوانید مده هبو که اسمان شنگالی بیتا قداغا کرن جی بالا فرارا نتنی اسمان شنگالی اصلا همو اسمان
عراقی ji Tirkiye re lazim bû bête girtin ama taybet şingal. Çima şingal? Ji ber Tirkiye şingal ji xwe re dike hedef ji ber wê daxwazekî me ê bi wî rengî çêbû. Yani gefê ku îro Tirkiye li şingalê dike ne li ser şingalê ne. Ew gef li ser siyada Iraqê ne, ew gef li ser erd û esmanê şingalê hemû ne. Li ser hikûmeta Iraqê ne, li ser hemû xaka Iraqê ye bi taybet. Tirkiye îro wan gefa li şingalê dike ji ber projeyên ku Tirkiye çêkirîn berî niho bi Daeş û xêrî Daeş nikarîbû li şingal de xwe bicî bike, nikarîbû li şingalê de projeyên xwe pêk bîne. Ji ber şingal weke coğrafî ji Tirkiye re gelekî muhim tê, ji ber wê dixwaze li şingalê de cîhekî xwe bide avakirin û bide çêkirin. Hedefa wî ne şingal e, hedefa wî Musil e, hedefa wî Kerkûk e û hedefa wî rêyên cida cidayî ne. Ji ber şingal weke coğrafî xetên ticaretê tîra derbasî Sûriya dibin û hetanekî behra spî jî çin û her wisa şingal ji Hilalê Şîî yan jî bên qewsên ji dewleta Îran jî re gelekî muhim e û beriya niho bi hezarên sala her du împeratoriya jî li vê coğrafiyê de şer kiriye. Eger niyetê xwe wisa dîsa bidine xweyakirin ihtimala ew ehdat di navbeyna her du welata de dîsa xwe dubare bikin. Ji ber wê em naxwazin ev tişt li ser coğrafiya me çê bibe. Em naxwazin ew xewn û xeyalên xwe û planên xwe di coğrafiya me de pêk bînin. Ji ber em coğrafiya xwe ji mesalihên wan parêzin û em nahêlin mesalihên wan li coğrafiya me de pêk bên û coğrafiya me ji xwe re bişixulînin, ji ber wê bi rastî îro dijmintaya avê coğrafiyê dikin, dijmintaya xelkê li ser vê coğrafiyê dikin. Yani ew projeyekî wan heye ku di vê derê de ticaretekê bikin û di vê derê de xwe bicih bikin. Eger wisa bikin jî vêya lazim bê ritfielekî hikûmeta Iraqê derkeve. Weke şeab ritfielê şeab heye, ritfielê şeab î baş e ama hikûmet lazim bê û aliyên siyasî jî hem yên Kurd hem yên Sunna hem yên Şîa em bang dikin ku her kes ji Tirkiye re hedekî deyne ku Tirkiye bes bê ihtiramiyê li ser xaka Iraqê bike. Îro Tirkiye ne tenê gefa li şingalê dike, Tirkiye îro dest daniye ser ava Dicle û ya Firatê. Şeibê ku îro li cinûbê Iraqê hey hêdî av ji ser hinek minteqa qut dibê ji ber avê bendavên avî yên ku Tirkiye ava kirîn êdî dibe sebeb ku ew av li ser Iraqê kêm bibe. Bi rastî jî em dubare dibêjin her kes lazim bê ji Tirkiye re bêje tu gerek tedaxiliyê bi şiûnê daxilî yê Iraqê nekî. Eger mişkelekî Iraqê di minteqeka Iraqê de mişkelekî daxilî hebe, Iraq bi xwe kare çareser ke.